Veliki pozdrav, moje ime je Aleksandar, dobrodošli na Skelada kanal. Protekla 24 sata u velikom su jeku vesti koja je potresla region, a to je oduzimanje 3 maloletna dečaka od majke Ane Mihaljice iz Novog Sada. Moram da priznam da sam lično šokiran onim što sam imao prilike da pročitam u ovim medijskim javnim kućama koje su napravile takav spin i takve laži prosledile da sam osjetio potrebu da kao čovek ovo iznesem javno da bi se prava istina znala. Naime, posjedujem, kao i svi vi koji ste imali priliku da vidite u pisanom obliku izjavu za zapisnik Ane Mihaljice, pa da se prava istina konačno nađe ovde u virtualnom svetu na koje oni imaju jako veliki uticaj i zbog kojeg oni sa lažnim vestima dezavuišu narod i konstantno spinuju, pretvaraju nešto što je očigledno u korist porodice na korist Centra za socijalni rad, na našu veliku žalost. Ali prenosim izjavu za zapisnik Ane Mihaljice u potpunosti, te vas molim da pažljivo poslušate. Zovem se Ana Mihaljica iz Novog Sada. Po zanimanju sam farmaceutski tehničar i apsolvent sam Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Sudskom presudom 5.2.817/14 od 15.7.2014. godine se razvodi brak sa Nikolom Mihaljica, koji je zaključen 25. novembra 2012. pred matičarskim uredom u Novom Sadu, MK Venčanih 1647 za 2012. u kojoj je roditeljsko pravo nad zajedničkim detetom mldb.Mihajlo Mihaljica rođen 12.5.2013. povereno na samostalno vršenje odgoja majke sa prebivalištem kod majke. Istom sudskom presudom otac Nikola Mihaljica se lišava roditeljskog prava nad mldb Mihajlom Mihaljica. U pogledu održavanja ličnih odnosa razlog razvoda je bio nasilje u porodici nad detetom i nadamnom. Na uveravanje da se nasilje neće ponoviti, započeli smo ponovo da živimo zajedno i tokom tog perioda života su se rodila deca mldb Gavrilo 2.11.2017. i mldb Rafailo 19.3.2020. za koje vreme nas on više puta ostavlja i dozvoljava svojoj familiji da nas maltretira, a svekrva decu i mene više puta neosnovano prijavljuje policiji zbog izmišljenih razloga. Ovde dolazim na poziv KT 4852/24 radi saslušanja u svojstvu osumnjičene zbog postojanja osnova sumnje da sam izvršila 3 krivična dela za puštanje i zlostavljanja maloletnih lica iz člana 193 stava 1 krivičnog zakonika, a koja pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću negiram. Navedena krivična dela su mi se stavila na teret posle manjeg požara 16. novembra 2023. u stanu u ulici Šekspirova 24. Izazvanog kvarom elektroinstalacije gde sam živjela sa mojim ocem Milanom Milovcem, a na kome imam pravo vlasništva 1/6. Na poziv moje sestre došla sam iz šetnje u gradu sa decom na navedenu adresu ispred zgrade da vidim oca i upoznam se sa događajem. Te večeri 16.11.2023. posle intervencije vatrogasaca i policije ispred zgrade su mi nasilno iz naručja oteta deca, koja su bila normalna i vidno vesela i zdrava. Od strane radnice Centra za socijalni rad, Novi Sad, Vladislave Krasmanović, koja je vikala: "Ja sam tako odlučila." Napominjem, otmica moje dece je izvršena nasilno i grubo uz vrisku i plač moje dece, dok se policajac derao na mene i vitlao pendrekom iznad moje glave i pretio da će me uhapsiti i odvesti u zatvor. Za otmicu dece nije postojao nikakav pisani nalog i koji do dan danas nisam dobila, kao niti bilo kakvo pisano obrazloženje. Deca su prisilno odvedena te večeri policijskim autom u zatvor, kako oni nazivaju svoju sigurnu kuću, od kada mi je zabranjeno da ih vratim. Obzirom da mi krivična prijava nije uručena i da ne znam sadržaj iste, a kojom mi se iz poziva KT 4852/24 stavljaju na teret prethodno navedenog krivična dela, da sam ih počinila pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, izjavljujem da ih nisam počinila i predlažem tužilaštvu da ih kao neosnovane odbije. Zbog otimanja dece i izricanja mere produžene zabrane prilaska svoje deci za mene i mog oca uložila sam žalbu višem
opštinskom sudu u Novom Sadu i za 24 sata sam dobila rešenje višeg opštinskog suda, broj NPŽ 181/23, kojim se prekidaju mere Centra za socijalni rad i nalaže se da mi se deca vrate. Na predočeno rešenje o ukidanju mera za oduzimanje dece i produžene zabrane kontaktiranja sa decom, Jelena Zorić, direktorka Centra za socijalni rad, Vladislava Krsmanović, voditeljka slučaja i Maja Petrović iz pravne službe su uz glasni smeh izjavile da njih nikakvo sudsko rešenje ne obavezuje. U želji da vidim svoju otetu decu, 19.12.2023. otišla sam u pratnji advokata Milana Bosike u Centar za socijalni rad radi sastanka zakazanog za taj dan korektivnog nadzora koji sam pred policijom i Vladislavom Krsmanović morala potpisati, a pod pretnjom zatvora kao izrečene mere neprilaska deci. Umjesto razgovora sa voditeljkom slučaja Vladislavom Krsmanović, ona je počela da mi cepa originalna dokumenta o korektivnom nadzoru nad decom. Na izraženo divljanje i vređanje Vladislave Krsmanović, Maja Petrović iz pravne službe i Snežane Šinik, advokat Milan Bosika je pozvao policiju. Nakon dolaska policije i tokom davanja izjave advokata, ja sam zamolila policiju da mi omogući viđenje sa decom, nakon čega su mi deca dovedena. Mihailo i Gavrilo su bili vidno povređeni po licu, a na moje pitanje Mihailo je rekao da ih ostala deca tuku, a Gavrilo je rekao da su ga vaspitači tukli, a vaspitačice mu više puta nisu dozvoljavale da ide u WC tokom noći. Takođe su deca izjavila pred policijom, advokatom i radnicima centra da im je Vladislava Krsmanović i druge radnice centra pretila da će da ih rastave i da su se svi smejali dok su oni preplašeni plakali i dozivali mamu. Takođe su izjavili da im je Vladislava Krsmanović rekla da mami ne smeju ništa da kažu osim onoga što im je ona naložila, a ako tako ne učine bit će kažnjeni i povređeni, a oni znaju kako. Na kraju kratkog susreta Gavrilo se 5 puta istrezavao iz ruku Vladislave Krsmanović, tražeći od policije da mu dozvole da ga majka isprati do takozvane sigurne kuće, što su mu policija i čuvar centra dozvolili. Najmlađe dete, Rafailo, je samo ponavljalo da će ga ove tete odvesti i prodati, pokazivajući prstom na socijalne radnice. Navedeni kontakt je prekinula Vladislava Krsmanović uz pretnju da mi više nikad neće dozvoliti viđenje sa decom, da se lišavam roditeljskog prava i da deca idu u hraniteljsku porodicu pred advokatom i policijom. Opisani korektivni sastanak i poslednje viđenje moje dece 19.12.2023. je na opisani način završeno. Mogu samo da zamislim kroz kakvu fizičku i psihičku torturu, pretnje i zlostavljanje prolaze moja deca posle bespravnog i nasilničkog otimanja. Zahtevam od svoje države Republike Srbije da mi vrati moju decu, a da protiv odgovornih lica iz Centra za socijalni rad Novi Sad pokrenu odgovarajuće postupke. Opisanu nehumanost radnica centra teško je i zamisliti, a mogu samo da zamislim kroz kakvu psihičku traumu moje deca prolaze. Izjavu dala Ana Mihaljica u Novom Sadu 13.2.2024. godine.